Thüre Nohlüm ning tang. Lam no kare chang tang yere. Ten Tithe. But ten Tithe ning tang. Isa pam da Anyichehba na lileng. Ta Anyichehba chu chai thali aso pa la isa pam lam ting no ning tang. Ipa Thüre Nohlüm chapa ning tang. Bikya ki kya chang tang yere. Bible la ahia zin ta cho la ko de isa da biblical origin. Bible la Thüre Nohlüm chapa ning tang. Ati ke la na ko de isa da ki ting ra nang livira ma ki pa thangya sang re la. Alila na charo cho farangye sing singye thare la khatu cha abatung ba amapa kuyang hero nong yo na le. Azika thare maya makipa anyam ko khiting cho thare ke makipa tharong anyo ba ro thap sangrapa khatu manga hipa azungta cho la ko de isana khiting ranang alila na charo cho tu change thare la khatu cha abatong ba yo ko hata cha amapa kuyang hero nong using cho na le. Ko hipa amapaku ke isa chenge ahi asi azungta cho lang church litro go zirong hipa litro yang hipa thare shulam cha hero nong azungta cho ku ziza yo na le. Ten Tithe hipa ten Tithe hi lirong hipa hiza abatung panda isa ning tang tungu chi chong abadong bana ali mawate chong alila na charo cho abikyang thali chano atazana abadong bana isa kyang chachong abadong bate kanyang re ko yonong pa nati ke khatu abadong bana isa kyang hipa using the cholile kode isa na ahia zung ta chola ki ting ranang hipa Thüre Nohlüm chapa cha nothing ke anya ning tang isa na charing akuti ba cha honoring God abatong ba kyang ching chapa recognizing his provision in our life and returning a portion to him recognizing nyakatu akang la nguchia cha nguchipa apu apakete cha litro na kanyang re ko mayo khang achaminda makanyang re nyakhatu na nguchia acha nguchipa cha kanyang re ko amalong pete aning se chonda aranguchia cha nguchipa cha isapam na kanyang re ko khote tangkhida nang khechara nang araka tang kanyang re tangya chara khatu akang la aning se machate api makanyang re api nguchi acha ning ta aning se machate aliming ya chara cha joku na nanasa inasa makanyang pa suro baba tila atong matore abatung pa na isa chainda makya pa chang isa na api kyang ning se chanong api tichinong api ne isa lisopa lilang charo cho kuna api kyang ning se chapa api na isa kyang susoya pa singtung china la hero cho pa amapakuyang hiba kanyang re abatong pa hi neyo nguche ko shulam khatu chapa cha abatong pa de isa kyang china makare angyo pa cha you are being part of your church community participation and recognition natsa nalitola kio khatu hache ko amalong yola na sa nolam khapa amalong na sa na matepa arasa christian ku ki khatu aranda sa litro tore aranda sa litro thazire aranda sa heroi gu cha chang gu chire ko amalong na mate no nothing ke khatu hipa nothing ke anga akudi ba to chora ba kyang aning se chona he chi da api kyang isa
licho kuna api kanyang sopa anyola isa litro isa na trazepa ko isa sa parayola lile kong apara na sa isa matino natin ke kyang lang na hiroi nguchi re hiba tharenolam chapa ako amakap mapa tithing and offering hi isa na atongpi same dong nguchi re Kepa tithing 10% ako isa na lady tapchiro nyachara Anyichehba parala 20% 30% sa chere ta generally atrong pa na 10% 10 tithe tharela shulam khatu abatong pa yo hi ko at is offering ke amapa charo hi isa na atrong pi same da picture 10 tithe was requirement of the law biblical instruction ahi azunta Mosaic law Leviticus law kuna 10 tithe hizam kote isada Hebrew yulada hipa ning talam tingrana my sir ko yure atazata a 10 part tharela shulam khatucha abatong bayo ko hatsam amapa kuyam abatong pa kuyam Jerusalem temple Jerusalem abapa kuyang hiba chanongpa ningtang using choda le chopa lele ta offering ko tsirong hiba offering hi amakap mapa it's a voluntarily given in addition to 10 tithe keba thare shulam is an charong hatsate aro 10 tithe kheche ko kanglang Tsora bana isa kyang mawa chapa amawa nung tila yutsi ku nang gichenda amakap nguchi pa yutsi ku nang gichenda donation chapa charity works nguchi pa hiri papa ti cha nyachara Anyichehba pala bichre ta isa chengelang litro tila yutsrati na tharenolam chapa hi same na pichipa ning down isa na ipapika lamting yare. Tharenolam ko amakap mapa chapa hi anya lang papa lele ko azung tacho na sa tsita chona lile. 10 part ke thare shulam lirong hatatsa organization papa kyang chapa students ti kyang tharenolam ku rakupa prayer center ti kyang chapa asar ti kyang tropa missionary Ti kyang tropa hitza azanta cho yuda mamalare. Hatari nguchino za voluntarily give ke tsara panisa kyang chi jo lirong amakap mapa keri lirong hatzalana isana nguchino. Ta atungpi isana tharenolam za tro malana ya chenge langla nera amalong kyang ta chare chenge langla na kyang chare Chenge langla chungchara khatu kyang chanong chenge langla marara khatu kyang trono ako litro machiko kanglang na yo tharenolam za amatsa langda pichire ta azungta chona yo pa yuza hatsa isa chame da muchre tharenolam thare shulam khatoi lirong thare shulam chang chi chanong ko leng kanglong ra chanong ko leng mi sa chanong ko leng mi za chanong ko leng Kanglongra ko alilana charocho apam chang chi ko koro zena amapakuyang hiba abadong pa kyang aning se chonda litro kuna mashono ako hatsa tsara pa yuda kode isada anyo pa rotap sanrepa khatung mangala khiting rana livira Tithe yochopa Eron tuta Israel tina amapa kapalong pahi little singtila kapalong na yopanong ta using chachong hatsa kuna abatong pa yang libihila zike chona nguchi nong pa ning dang sita yona lile hatay ko hipape kya ida yukya kato isa de lamke sonya pa chang Tharenolam chapa ko apa amakap nguchi hiri chara danda monguchi songyare
Apalang abakap nguci katoi nana nguci yarong. Hatata na yo 10 tithe kepa the 10 part. Hebrew yun na yo pa the 10 part ako yo lirong. Hatapata mix up sana replace sana mapichi songere. Do no hata tsara pa yunda mamala. Hatiko hiba pekya na akang tsara banda tsiche chong tsara banda na kyang amawanong chapa tithing abadong banda kecho chenong sana azungtacho yu te sakena azungtacho amalapa ti chai na sakena niyong gucha zaza manguchi songere tanda na gucha za guchi patang abadong banda kecho chenong sana abadong pa yuna tu malaliro atakyoda guchi songere amai generati malaki asangkela will a man rob God akoyole nyataranda tsara ba china king cho che nong mao akoyole le atazang nyataranda tsara ba chamala nong kor mao nyataranda tsara ba china fo hi to nong kor mao tsara ba yo achanong aling ke lirong abadong ba kyang tsa jam ta abadong ba litro yang hero nong amapa shulam khatula tharejam nada apa amalong apa nyacharam apa satati lapi chikang hatsasa nanda ida abadong pa kusita kingcho nang apa satala pere hatsasa azanta cho yu aichita isa amasala muchi re nguchata khatoy nguchiro makap nguchinong nguchi atang nguchi khatoy troyaro matozang nguchi nong ai lamra chungchara khatoy tronong athalang lero hatsa isa nguchi yutsrati nguchi atsa makap nguchi nong ta hatsa the 10th part shulam tharela changna ko shulam khato badong payang hero nong amabaku yang hero nong using the malalipa hatsa pa tsada nguchi nong pa ma ta apa amsana nguchi nong kole tsora ba na isa kyang shulam ta kutsa isa satala isa kuki isa tsudara isa nguchi papa nguchi nong chole le hatsala na isa sa apara cha chinke le chokuna tsora ba na isa kyang Anyichehba yutsi lamlo mawacho le chokuna apara kyang dronong sa atrongpi isa na atrongche kare isa tsuya ko apara matsukang isa masima kyang bang isa taking liko apara taking likang masima kyang bang isa kuko shi atsa liko apara kushima liko isa nana mako ting bang sora bana isa kyang chapa ji atsa kato lile hatsa kyang lang na isa na atsa nguchi nongza makabre hatsa ko hipa atsa nguchi pala azengta cho biblical instruction tutorial lirong hiri tithe isana macha me ko machiche na machingche na nguchi kang isa nguchi tsa abatong panda kechono ta isana nguchi atala nguchi nge abatong pa using ko bible na mamala cho cheve na nguchi kang kamatio isa amapa isa nguchi atsa abatong panda makechono kole achaiko amai chedurity saranda hipa video tingrong isa pam da lam ting songere tsura pa kyang chapa right way lana abatong pa kyang chanong charity works right way ku nguchi nong hatsa ku na chapa na nguchi pa ku na alimila ke litro neyo kyo lirong litro la tikireti sa masake nong nasanya sa masake nong nalong na rati sa masake nong nasa you are being part of your church community na nakyang recognition atsali nong hatsa kyo abatong pa nasa alimila litro na tu malarong ninglang nasa malanong ko yocho kyo na litro nasa
naning tang ining tang yuzia cha cha cheno akang isa akang kukini ta amwano sano ta litro tikereti isa nguchi cha nguchi cho chang azing ta cho na mamala pa khu nguchi cho khu da khe thare shulam le ro hipi malanda apachirity works nguchi cho khu da litro tikera cha ke kang hatsasa amacha lang le ache ko isa apamda nguchi cha nguchi no ni da ka tang chachire ta thare nolam chapa the 10 part shulam khatu kheli rong hipa hisa masing chena apatong pa litro kyang tu chanong achalang li rong kusi koro chai ti kenda lula da charo pa aying sima pa chai ti kena kanglura ama pa chai ti kena apatong pa kyang chanong achalang ti za apatong pa litro yang hiva hatsati aro keipa amaka nguchi voluntarily offering ke humanitarian ground kuna nguche nong lirong hiri tisa nguche akang anyating lang sora ba na kinget pa nguche lile aje ko isa pamda hipa nguche tila cha machame na nguche nong makam nong achang ka cha kanglura amapa khadoi charong isanda ngichenda abadong ba kyang achau pa cha chanong cha satale chengelang litro dia tong la kanglura amapa chepa yang cha malichi ro ya le chendire tutere kyang shaka chanong ko le hana chanong kyang ko le iriti cha chope ko kanglang situ hiba litro ketsi re kela yo chepa hi cha amasala khatu dile shaka chakang shaka khunda litro kyang report jona abdong pa kanyang song fara sakang fara khunda Jühba fara amapa hiba abdong pa kyang chang misa amapa sakang kanyang na misa amapa hiba abdong pa kyang chang ta atong pi isa cha chula nguchi cho khunda abdong ba kyang mapala mapa atong na chengin azang ta cho yu chebe na nguchi re aje ko hipa yu khu isa pam alam ting nong khatu abam te cho ma chi re sora bana hipa yu chire ta pam moa chang amen